Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dao je mandat za formiranje vlade lideru građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću. Manjinska vlada biće oročena na godinu dana. Spoljna politika Crne Gore se, kako tvrdi mandatar, neće menjati. Da li je ovo prekrajanje izborne volje građana? O tome ovog jutra razgovaramo sa Nebojšom Medojevićem, liderom pokreta za promjene, a iz Podgorice nam se javlja Vladimir Pavićević, direktor društva za istraživanje politike i političke teorije. Dobro jutro i mislim da sam pogrešio, da niste ovdje da sam rekao, nego da ste u nekom drugom mjestu. Jel me čujete? Vir-Pazar. Pa dobro jutro, evo ja ću jasno da vam kažem, ja sam u svome domu u Sotonićima, to je jedno malo mjesto blizu Vir-Pazara. Eto, ni to nisam pogledao. Dobro jutro i vama i gospodinu Medojeviću. Da. Šta se sad, gospodine Pavićeviću, posljednje, šta se dešava u Crnoj Gori i kako to sve izgleda iz vašeg ugla? Pa evo ja ću da vam kažem, mi smo se i čuli, ja mislim, prije nekoliko sedmica kada smo također govorili o Crnoj Gori i tada sam vam ja rekao da je manjinska vlada pred vratima, da se očekuje samo dan kada će gospodin Abazović da dobije mandat, da pokuša da sastavi vladu na čijem bi on bio čelu i čiji bi prvi potpredsjednik bio gospodin Vladimir Joković, lider Socijalističke narodne partije, i ovih dana imamo realizaciju toga. Znači sada imamo Dritana kao mandatara za novu crnogorsku vladu nakon ove Krivokapićeve i sad će on u nekoliko dana pokušati da sastavi tu vladu. Moja je teza da je i ukoliko budemo imali manjinsku vladu, i ukoliko budemo imali tehničku vladu, i ukoliko se ne napravi dogovor oko bilo koje vrste vlade nego se ode na prijevremene izbore, da je sve to bolje od one situacije gdje smo na dijelu imali Krivokapićevu vladu koja se pokazala kao najnesposobnija u ovih 30 godina i zahvaljujući kojoj su građani ovako pomišljali, vidi kako ovaj Milo čuva snagu, a sve zbog slabosti te Krivokapićeve vlade. Dakle, sve što budemo imali bolje je od onoga što je bilo za vrijeme Krivokapića. Da. Gospodine Medojeviću, i da li je manjinska vlada, kako tvrdi mandatar, bila iznuđeno rješenje? Pa nije bila iznuđeno rješenje, to je bio politički plan privatnog kapitala oko koncerna Vijesti, koji u stvari stoje iza ovoga političkog pokreta. URA nije nikakva politička partija, to je politički pokret privatnog kapitala. Vrlo važno za vaše gledalce da znaju, jer dakle, očigledno da morate da postupate onako kako vam vlasnik kaže, i to se dešavalo. Dakle, od samog početka taj koncept ove vlade je eksperimentalni. Dakle, da vladu ne formiraju partije koje su učestvovale na izborima i na osnovu svojih programa, svojih kampanja dobile podršku građana, da oni ne mogu da formiraju vladu, već da je to uradio privatni kapital, krupni privatni kapital oko koncerna Vijesti i dijelovi naše crkve. Dakle, dva vrlo sporna centra van institucionalne moći i sad se postavilo pitanje, ja se slažem s kolegom Pavićevićem, da je ovo najnesposobnija vlada koja je ikad bila u Crnoj Gori, ali iz te činjenice da imate jednu vladu koja je bila nelegitimna, koja je bila antidemokratska, koja je bila sastavljena na principu interesa dijelova crkve i privatnog kapitala, koja nije vodila računa o interesima građana, niti je mogla da vodi, jer oni predstavljaju sasvim druge centre, ta najnesposobnija vlada Crne Gore, čiji je zamjenik premijera bio Dritan Abazović, zadužen za koordinaciju bezbjednosnog sektora, koji je pokazao najgore rezultate u ovoj vladi, znači najgori potpredsjednik sa najgorim rezultatima u ovoj najgoroj vladi sada treba da sastavi novu vladu koja će bude dobra i efikasna. Znači, on je imao godinu i 4 mjeseca da pokaže svoje političke namjere. Pa šta vam je pokazao za te... Pa evo vidite što je pokazao. Dakle, on kao koordinator sistema bezbjednosti, sad svi vide da je taj sistem potpunom haosu, da ne postoji, da je rascjepkan, da nije uspio da iskoordinira nijednu ozbiljnu aktivnost u tom sektoru. Imamo aktivan nastavak šverca iza kojeg stoje ljudi iz vlade. Imate skandalozne akcije gdje je uvezeno 1500 kila kokaina, posle 500 kila kokaina među bananama gdje smo poslali predmet, ovako i malo i šala i zezanja u regionu i okruženju, da se ne zna čija je ta droga, da je neko iz vlade dojavio informacije narkokartelu i spriječio hapšenje stvarnih vlasnika te droge. Znači, predsjednik, najnesposobniji predsjednik, najnesposobnije vlade Krivokapić optužuje najnesposobnijeg zamjenika, najnesposobnijeg premijera da radi drogu, a ovaj Dritan Abazović optužuje premijera da švercuje cigarete. Eto, to su vam efekti posla koje Abazović
pravio za godinu i po dana u jednom važnom sektoru i nisu to samo moje političke ocjene, a kao dugogodišnji član Odbora za bezbjednost i odbranu mogu da budu i profesionalne ocjene, se time aktivno bavio i znam o čemu se radi. Njegov prvi savjetnik, koga je on izabrao, specijalac, profesionalac policijski, je napustio tu poziciju, dao ostavku i upravo rekao da je nezadovoljan način na koji Dritan Abazović koordinira sistem bezbjednosti, da umjesto da se reformiše sistem bezbjednosti, da se poboljša njegova efikasnost, on je krenuo da se bavi konkretnim slučajevima, što je apsolutni nonsens. Dakle, pokazao je sklonost da svoju političku funkciju koristi i zloupotrebljava, svrstavajući se na određene strane u kriminalnim ratovima, u određenim korupcionaškim aferama i na kraju, dakle, njegova savjetnica, gospođa Vanja Ćalović-Marković, koja je bila član njegovog nacionalnog odbora ili savjeta za borbu protiv korupcije, ponovila iste optužbe. Da je u stvari Dritan Abazović bio taj koji je sprečavao da se dođe do Mila Đukanovića, do sumnjivih korupcionaških poslova okruženja Mila Đukanovića i sasvim je prirodno da je jedan takav Dritan Abazović koji je došao tu po nalogu svojih vlasnika da spriječi demontažu sistema DPS-a, da sačuva Mila Đukanovića, da sačuva sve narkokartele tajkune, danas u koaliciji sa Milom Đukanovićem, koga je nazvao balkanski Lukašenko, najavio da je on politička prošlost. Evo vidite, oni uče sjede. Evo sad, šta vi sad kažete, je li Milo politička prošlost i je li tačno ovo što sada nema gotovo medija kad se priča na temu Crne Gore i dešavanja u Crnoj Gori i kako kažu Milo mora u političku penziju, Milo da se povuče, ali nama odavde kad gledamo izgleda Milo i dalje drži sve konce. U pravu ste, dakle, Mila Đukanovića su u političku prošlost poslali birači na izborima 30. augusta 2020. godine. Oni su ti koji su rekli kuda zemlja treba da ide i šta treba da radi nova vlada. Svaki glasač koji je glasao 3 pobjedničke koalicije, pa i koaliciju Crno na bijelo gospodina Abazovića, je glasao da se DPS demontira, da oni koji su pljačkali državu 30 godina odgovaraju pred reformisanim institucijama, da se opljačkano nacionalno bogatstvo vrati državi. Tražili su pravdu, tražili su promjene, tražili su da DPS zaista bude i sankcionisan za sve ono što je radio državi građanima 30 godina. Međutim, to se nije desilo. Upravo zahvaljujući i Dritanu Abazoviću, ali ne samo njemu, nego i rekao sam i dijelovima crkve i privatnog kapitala, tako da je upravo zbog nečinjenja gospodina Abazovića Đukanović na neki način ostao u sedlu, ali u pravu ste, on je politička prošlost. Znači, rezultati njegove partije su sve gori i gori i građani više ne podržavaju tu političku opciju. Ako uzmemo u obzir i ovu krizu, rat, dakle, u Evropi između Rusije i Ukrajine, koji dodatno polarizuje Crnu Goru i koji dodatno otvara pitanje kod građana Crne Gore da li ste za podršku toj politici sluganstva međunarodnom faktoru, korupcije, kriminala, pljačke države, strogo, vrlo jakog antipravoslavnog, antisrpskog političkog djelovanja što je Đukanović radio, ili niste, jasan je odgovor da građani Crne Gore traže promjene. Ali ne ovako da se Dritan Abazović napravi politički inženjering sa Đukanović. Sad ste rekli šta sve nije Dritan uradio, šta je trebalo, šta nije bio u mogućnosti. I šta kažete vi, gospodine Pavićeviću, ako SMP i Joković se izjasne za da do nedelje ili pre nedelje, šta će onda Dritan za ovih godinu dana uspjeti da uradiš, a nije uspeo za ovih 16 mjeseci od ovoga što je gospodin Medojević rekao? Hoće li uopšte što uraditi? Evo samo da vam kažem... I to sa Đukanovićem u vladi. Gospodin Medojević i ja smo nedavno imali jedan razgovor o aktuelnim prilikama crnogorske politike. To je bio jedan veoma dobar razgovor i ja bih radi i polemike u ovoj emisiji ovdje saopštio jednu tezu, ja mislim, koja ide kontra ovoga što kaže gospodin Medojević. Moja teza da Demokratski front, pa i gospodin Medojević, treba da podrže ovaj Abazovićev poduhvat kada on kaže da hoće da napravi manjinsku vladu i dozvolite da ovako sažeto kažem zašto. Prvi argument. Morate da uvažite političku realnost. Šta je politička realnost? Politička realnost je da je Dritan danas u Crnoj Gori u politici tas na vagi. On ima 4 poslanika. Bez ta 4 poslanika ne može se nikuda. A mi nismo tas na vagi. A bez nas se može. Kao 2012. godine. Vučić je ostvario ubjedljiv rezultat sa Naprednom strankom. Ali nije došao i rekao Dačiću, moram ja da budem premijer. Dačić je bio premijer. To je bila politička realnost. To mora da se uvaži. Morate realno da sagledavate neke stvari koje su tu oko vas. To je jedna stvar.
Druga stvar, ja mislim da Dritana treba posmatrati kao strateškog partnera u crnogorskoj politici. Dakle, kao partnera na dugi rok, jer pazite, i Dritan je, kao i gospodin Medojević, kao i gospodin Mandić, i gospodin Knežević, i Dritan je jedan od heroja crnogorske politike. Pa i on je 30. avgusta doprinio da se razvlasti Milov DPS. Ali gospodine Pavićeviću, pa bio vam je i Krivokapić možda najveći od heroja tog avgusta i svega što se dešavalo, pa evo sad potpuno druga priča. Ali čekajte, jedan od heroja, on je bio nosilac liste Koalicije za budućnost Crne Gore i prije nego što je formirana vlada. Evo, gospodin Medojević može da potvrdi. Ja sam na mjesec dana prije nego što je formirana Krivokapića vlada izašao, javno rekao da ne treba glasati za tu vladu, da će to biti nereformska vlada, ne ekspertska vlada kratkog daha. Dakle, bilo je jasno i uoči izbora gospodina Krivokapića da je on promašaj. On je promašaj. A da se vratim sada na Dritana. Dritan je glasao za to da se razvlasti Milov DPS. Izabrana je ta vlada. Dritan je bio izložen pritiscima kakvi su bili neviđeni. Jer pazite, on je etnički Albanac. Na njega su vršili pritisci iz Crne Gore, iz regiona, iz kompletnog okruženja. I on je ostao uz onaj ključni princip, hajde da razvlastimo Milov DPS. I to je učinio formiranjem kakve takve vlade. Plus, molim vas još jednu stvar. Ova manjinska vlada bit će oročena na godinu dana. To je kratki period. Glasaj za to, poruči Dritanu, pa evo i mi smo tvoji strateški partneri, spremajmo se za sljedeće izbore. Posle sljedećih izbora nemoj da se desi da budemo neravnopravni. A šta ćemo s biračima? Ja mislim da to treba da bude pozicija. A šta ćemo sa biračima gospodina Medojevića i Fronta? Kako će oni to da reaguju na to da uzmu Dritana za strateškog partnera, pa čak i na ovih godinu dana? Kako će se to odraziti na tim izborima sljedećim? Pa čekajte da vam kažem. Pa znate li šta je uradio Zdravko Krivokapić? On je dan nakon izbora 30. avgusta poručio Demokratskom frontu da oni njega više ne interesuju. On je njima rekao, vi biste kvarili ugled mojoj vladi, pa je DF glasao za takvog Krivokapića. A pazite, šta je uradio Dritan? Dritan i ovih dana ponavlja da on poštuje ljude iz Demokratskog fronta, da postoje neki razlozi zbog kojih u ovom momentu možda nije moguće da ta saradnja bude najbliža, ali hajde. Ali je moguće sa Đukanovićem. Sa Đukanovićem može da se sarađuje. Plus, molim da vam kažem još jednu stvar, ovdje je pomenuto. Dritan je najavio, a i gospodin Jovo, pazite i ovo, ako se formira ta vlada, pa Koalicija za budućnost Crne Gore će imati više svojih ljudi tamo nego što imala u Krivokapićevoj. Imaće Vladimira Joković, imaće nekoliko ministara, imaće predsjednika Skupštine. Pa to je veći uticaj te koalicije nego što je na Krivokapićevu vladu. Plus, najavljeno je, i ja sam ubijeđen da će to i da bude, da će brzo biti potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, da će biti zajednička sjednica vlada Crne Gore i Srbije, ulazak u otvoreni Balkan i unapređivanje ekonomske saradnje Crne Gore i Srbije, čega do sada u ovih godinu i po dana nije bilo. Plus, političko penzionisanje Mila Đukanovića. To će zavisiti od Dritana, sigurno. Sve je to dobro. Dobro, niste baš uverili gospodina Medojevića, a boga mi nisam ni ja siguran da li bi to tako bilo, ali ostanite za nama, slušajte nas. Je li ovo što kaže gospodin Pavićević, ovo poštovanje Dritanovo, je li vam dovoljno za... Možda je gospodin Pavićević upoznao nekog drugog Dritana Abazovića. Vjerovatno ja, slušajući gospodina Pavićevića, ovo što on priča ne mogu da povežem sa ovim čovjekom koji je godinu i po dana vršio praktično najveću funkciju u vladi, bio zamjenik premijera, zadužen za koordinaciju službi bezbjednosti, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. I imao podršku Demokratskog fronta koji nije bio u vladi i demokrata koji nisu bili u vladi. Zamislite sad, on za 16 mjeseci sa te pozicije i podrške političke većine u parlamentu koja ima interes da se Crna Gora obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom, koja dolazi iz DPS-a i Mila Đukanovića. Zamislite vi sad ovu logiku gospodina Pavićevića da Dritan sa mafijom
koju predstavlja Milo Đukanović, organizuje kampanju protiv mafije i krene i da radi ono što nije mogao da radi kad smo ga mi podržavali. Apsolutno situacija je drugačija. Drita nije imao i vlasnici Vijesti nisu imali ni namjeru da demontiraju režim Mila Đukanovića. Nisu radili ništa. Nisu otvorili dosije tajne policije, u čemu stoji ključni problem. Nisu sproveli lustraciju. To su sve bila predizborna obećanja. Ja sam predložio izvanično da se DPS kao političko krilo mafije treba da zabrani. To nije nikakav novitet. U Češkoj je komunistička partija bila zabranjena. Ne znam, u Rusiji. Ali dobro, ali ovo što kaže on nije uradio ništa od ovoga što sad obećava ponovo. A drugo, koalicija sa Milom Đukanovićem je koalicija sa mafijom. On u toj vladi neće imati odriješene ruke. Za svaki zakon, za svaku odluku morat će da traži saglasnost DPS. I ja sasvim jasno da upravo DPS nije potpisao. Mi još nismo dobili u Skupštini zvaničnu inicijativu. Ko njega podržava? Znači, Đukanović mu je dao mandat na osnovu uvjeravanja da ima većinu poslanika u parlamentu. Mi još nismo dobili inicijativu. Znate zašto? Zato što bi se na toj inicijativi vidjelo da Abazovića predlaže Duško Marković, bivši premijer, zamjenik Mila Đukanovića, šef službi, znači čovjek iz srca starog režima, Brano Gvozdenović, koji je bio zvali su ga Mr. 10%, heroj korupcije, posebno u urbanizmu i gradnji. Da su tu još Peđa Bošković, koji je bio ministar odbrane, koji je, kažem, perjanit, iako je nekad bio kao mladi srpski ekstremni nacionalista u bijelim orlovima, početkom 90-ih, sad je u zadnjih 10 godina praktično najveći antisrpski jastreb u Crnoj Gori koji nastupa sa otvorom antisrpskih pozicija. Sad vi zamislite, ti ljudi treba da podrže tu vladu. I neko ima, ja zaista, gospodina Pavićić, on je nov u crnogorskoj političkom životu, javnom životu. Ja razumijem da možda ima neke interese. A ovako, da li je ovo plaćeni marketing možda Drita Abazovića, to sad ja ne znam. Ali ono što je istina, činjenica da ova vlada je brutalna izdaja izborne volje građana. Nijedan birač i glasač Drita Abazovića nije glasao da se on rukuje sa Milom Đukanovićem i da ide u koaliciju sa Milom Đukanovićem. Nijedan. Ako je htio da ide u koaliciju s Milom Đukanovićem, trebao je to da kaže u izbornoj kampanji i onda da vidimo koliko bi dobio glasova. Potpuno logično, politički posmatrajte. Idete na izbore. I sad, da je Drita Abazović rekao svojim biračima, glasajte za nas, mi ćemo posle godinu dana, probat ćemo godinu dana sa crkvom da pravimo vladu, pa ako ne uspije, idemo sa DPS-om. Pa da vidite koliko bi glasova dobio. Nikoga ne bi glasao. A koliko bi vas koštalo ovo što kaže gospodin Pavićević? Pazite, pa dakle, to nije pitanje cijene političke, nego je pitanje političkog morala, pitanje integriteta političkih ličnosti. Mi ne želimo da varamo naše birače. Mi smo 2016. imali kampanju Mi ili on. Znači, ne možete da imate slobodnu, demokratsku, reformisanu Crnu Goru, evropsku Crnu Goru sa Đukanovićem u političkom sistemu, a ne u vlasti. Jer on je napravio sistem tako da je kriminalizovao sve institucije. Sad bi vas mnogi pitali kao dugoročan cilj, nije li ovo jedan od načina da front i sve ono što je bilo okupljeno oko fronta uđe u tu buduću vladu za godinu dana i eto da konačno vi imate odrešene ruke da se obračunate na način na koji želite? Pazite, demokratija, iako je ocrnjena na Balkanu i politika gdje ljudi misle da je sve dozvoljeno u politici, ovo su nedozvoljene stvari u politici. Dakle, kad prevarite ovako brutalno birače, vi morate idete na izbore. Promjena izborne volje građana, prekrajanje izborne volje građana, politički inženjering. Ja lično sumnjam da se radi o političkoj korupciji. Dakle, pokazalo se u ovom vrijeme u odnosu ovoga Abazovića prema švercu cigareta, švercu droge i slabosti koje on pokazao lične, dakle, sa pozicije gdje je morao da pokaže integritet, kredibilitet. A to ne govorim samo ja, to mu govore najbliži saradnici. Znači, njegov savjetnik za nacionalnu bezbjednost Laković, znači njegova saradnica u vijeću za borbu protiv korupcije Vanja Ćalović, isto ponavljaju ove riječi. Dakle, on je bio glavna obstrukcija da se dođe do istine u istragama o korupciji bivšeg režima. To nije radio ni besplatno, niti je radio naivno, niti je radio iz neznanja. Znači, bez obzira na sve. Prema tome, nama nema nikakve dugoročne perspektive ako iznevjerimo naše birače, ako slažemo naše birače. Znači, jedino čisto rešenje su izbori. Dakle, jedino što je moguće jeste da kad se desi ovakva politička korupcija, ovakva prevara birača, izdaja birača,
jedino čisto rešenje su dogovor svih u Crnoj Gori, posebno u parlamentarnoj većini koja je dobila glasove, da se ide na izbore. Međutim, vidite šta je plan u stvari Dritana. Da oporavi DPS, da oživi Đukanovića i ova priča o penzionisanom Đukanovića, to je najobičnija laž od strane Dritana, a nije mu prva ni jedina u svojih godinu i više dana. I on i Zdravko Krivokapić su se idealno uklapali u laganju crnogorske javnosti i posebno parlamentarne većine. Mnogo je veliki uticaj od uvek bio na Balkanu zapadnih sila i sami ste mi rekli malo pre da se dugo bavite, prisutni ste dugo na političkoj sceni i da imate i vi kontakte sa zapadnjacima i šta oni kažu? Je li došlo vreme da se Milo zameni? Pazite, Đukanović je na čelu jedne od 5 najmoćnijih kriminalnih organizacija Evrope. Radi se o milijardama eura, od švercu kokaina, cigareta, o hiljadama ljudi koji su vojnici. Njegov odlazak sa čela te organizacije nije samo njegovo pitanje, niti samo njegova volja. On sve i da hoće da napusti tu poziciju i da te milijarde koje je opljačkao od naroda troši, ne znam, iz Dubaja ili iz neke sigurne destinacije koja nema ugovor o izručenju sa evropskim zemljama ili sa Sjedinjenim Američkim Državama, to mu neće dozvoliti najbliže okruženje. Dakle, radi se o opasnom kriminalnom narkokartelu koji je transnacionalni, koji je povezan s latinoameričkim kartelima, sa najmoćnim evropskim kartelima. Nije to samo njegovo pitanje njegove odluke. Mnogo je naivna priča da će on da bude penzionisan. Dritan to priča evo 1,5 godina. Posle izbora, kad je pričao zašto da se podrži ta ekspertska vlada, u kojoj je jedini političar u toj vladi koji je ušao upravo Dritan Abazović. Koji u svojoj biografiji, znate li njegov CV, šta je on radio prije ovoga što će bude mandatar? Bio je direktor jedne male televizije iz Ulcinja Teuta i radio u srednjoj školi kao profesor. To mu je CV. I na osnovu čega mi sada damo upravljanje državom u veoma teškom i osjetljivom trenutku, unutrašnje podjele, ekonomska situacija, rat u Evropi. Dobro, ali to sad što je neko bio profesor i bio na maloj televiziji, vidite, on je čovek izašao sa nekim planom i programom na izbore i dobio je neke glasove. Pazite, to je tačno. Dobio je 5% glasova. A sa 5% glasova ne možete vi da upravljate državom. Posebno, ne smijete, nedozvoljeno je da ulazite u koalicije sa mafijom, sa ljudima protiv koga je narod glasao. I to je ono što je ključna ovdje razlika. Očigledno da je ovo bio plan od početka, da se DF eliminiše iz ove prve vlade koju smo zaslužili voljom građana. Zato da se zaustavi demontaža. Oni znaju da bi mi spravili demontažu sistema, da bi otvorili dosija, spravili ilustraciju, zabranili rad DPS-a, otvorili ključne. Ja se 30 godina bavim maltene tranzicijom i korupcijom. Samo ja što imam dokaza i što sam ih dostavljao nadležnim državnim organima u privatizaciji Telekoma, u raznim drugim kombinatu aluminijuma, u švercu cigareta, švercu droge. Bilo bi dovoljno da se Đukanović uhapsi i osudi, a ne da smo na poziciji vlasti. Dakle, mi nismo ušli u vladu ne zbog zapadnih stavova, nego upravo zbog straha privatnog kapitala. Sad je jedino čudno u ovoj situaciji, meni nedovoljno poznato, jer nisam upućen u funkcionisanje crkve, pa ne mogu da sudim kao u drugim. Jedino je sumnjivo zašto su dijelovi crkve posle izbora 30. augusta 2020. ušli u koaliciju sa privatnim kapitalom i centrom antipravoslavlja u Crnoj Gori, znači to je centar duboke države, taj koncern Vijesti, to ne znam. Ali u svakom slučaju znam šta im je bio zajednički interes. Da spasu bolesni sistem Đukanovića, samog Đukanovića, i da onemoguće reforme iza kojih je stajao DF. I da na kraju krajeva, evo vidite, posle 1,5 dana, oni vrate Đukanovića u vlast, jer ova vlada jeste vlada političke koalicije vlasnika Vijesti i mafije, ali je crkva u ovom trenutku prevarena i ona je vjerojatno mislila da će dalje da nastavi da vlada, zato je podržala tu opciju. Crkva je izbačena. Crkva je ovom revizijom sporazuma sad zaštićena i ona se ne oglašava. Ja vam govorim da nije samo interes crkve, bio i dijelova crkve, nekih sveštenika u crkvi. Nije bio samo interes zaštita interesa crkve, nego vlast. Svatate, oni su dobili konkretnu vlast. Ko sad ima snagu Amfilohijevu u crkvi? Pa dobro, sad teško, ja nisam neko ko to može da procenjuje. Evo pitam gospodina Pavićevića, znate vi? Pa evo, moram prethodno samo jednu napomenu, možda nije namjera bila, ali ovako djeluje malo da je ova emisija navijački postavljena. Jer evo, gospodin Mejdović 4/5 vremena koristi ovo. Ne, taman posla, pa imate vi još, pa imat ćete vi još vremena, pa nemojte pred rudu. Evo dobijate, evo garantujem vam. Garantujem vam. Pa nismo mi isto, kolega Pavićević. Nismo isto, vi nemate nijednog poslanika, nemate nijednu diviziju. Jedan snažni argument koji sam ja ovdje iskoristio, koji ide i u prilog Demokratskom frontu,
Gospodin Medojević... Ali ne vidi to gospodin Medojević tako. Hvala, to bi u Crnoj Gori rekli hvala na priganice. Gospodine Medojević, možete vi tako slab argument da koristite u jednom razgovoru koji bi trebalo da bude civilizovan, prosvećen, normalan, ja mislim između dvije osobe koje dobro poznaju ovako političke procese u Crnoj Gori, razumiju se u politiku, znaju otprilike šta se dešava, neko iz jednog ugla posmatra, neko drugi. I da vi sada u takvom razgovoru koristite argument da je nečija pozicija plaćenička, pa to je najslabiji mogući argument koji može da se iskoristi. I ja vam to pravo da vam kažem, snažno zamjeram. To se ne radi. Pa ne može, gospodine Pavićeviću, niko da podržava mafiju besplatno. Nemojte da se pravite naivni tu. Čekajte, molim vas to. Podržavate Dritana Abazovića i koaliciju s mafijom. Pa treba da vas je sramota. Treba da vas je sramota. To najbolje govori koliko kod vas, evo na primjer, postoji odsustvo razumijevanja toga šta je neka politička realnost. Politička realnost je da bez Dritana danas ne možete ništa da radite. Pa sa time mora da se računa. To je politika. To nije nikakva prostitucija, to je politika. Da, dobro ste upotrebili. Pa mogli smo i mi da se dogovorimo sa DPS-om. Pa mogli smo mi s DPS-om da se dogovorimo. Savezništvo sa nekim ljudima za nešto. Dobro ste rekli. To je prostitucija. To je prostitucija. Se realno sagledava stanje stvari. Evo sad, Demokratski front najavljuje da njihov čovjek koji je potpredsjednik Skupštine i koji je zbog okolnosti koje su tu, sada i glavni čovjek Skupštine, predsjedava Skupštinom, da on neće, ko zna do kad, zakazati sjednicu u Skupštini, da se bira predsjednik Skupštine. I to u kojim okolnostima? U okolnostima u kojim imate 3/5 ljudi koji hoće da glasaju za novog predsjednika Skupštine, a imate 2/5 koje su protiv. Da ljudi, evo, koji gledaju, pošto je ovo televizija u Srbiji, da im bude jasno, to bi bilo kao da u Srbiji danas u Skupštini ili nakon izbora imate 150 poslanika za nešto, 100 poslanika protiv nečega i neko od ovih 100 neće da zakaže nećemo čuvamo izbornu volju građana. 150 na ovoj drugoj strani. Pa to se ne radi. A naročito kada se ima na umu da će predsjednik Skupštine dođe iz koalicione stranke Demokratskom frontu, Socijalističke narodne partije, to je stranka koja je bila dio koalicije za budućnost Crne Gore, plus Milo, kada sada podržava ovu manjinsku vladu. On to radi i protiv sebe. On je primoran na to. Zašto? Od koga, gospodine Pavićeviću? Koga je primoran? Crne Gore na izborima, to je jasno. To se vidi po rezultatima lokalnih izbora posle 30. avgusta. Izgubio je sva uporišta na zapadu i kada je on juče dao mandat Abazoviću u simboličkom smislu, bilo je jasno da je Dritan postao taj novi favorit zapada. A je li Milo dao, gospodine Pavićeviću, je li Milo dao Dritanu mandat u simboličkom smislu ili će se pokazati u narednom periodu kolika je bila cena davanja tog mandata? Pa pazite, Milo je morao javno da izađe prije neki dan i u medijima sam da kaže da njegov DPS neće imati nikoga u manjinskoj vladi. Neće moći nijedan zakon da usvoji bez glasača DPS. Pa svi ovi njegovi jastrabovi su se učutali oko te manjinske vlade. Kada je bila najava manjinske vlade, bili vatrometi po Podgorici, pa DPS organizovao slavlje. Danas, muk, tišina, jer vide da neće imati nikoga u toj vladi. Gospodine Pavićeviću, šta će moći da uradi sada Dritan sa Milovom podrškom? Što nije mogao s našom podrškom? Da uradi za ovih 16 meseci s Krivokapićem. I ta podrška je nečim uslovljena. Čekajte, Krivokapić je bio predsjednik vlade. Nemojte vi sada kao šta Dritan jeste, šta nije. Zna se ko je bio na čelu vlade, Krivokapić. I ako ćemo do kraja da idem. Pa upravo vas zato... Krivokapić je bio nosilac liste Demokratskog fronta. Pa upravo vas zato pitam. Oni su ga izabrali. Što su ga izabrali? Što ste ga izabrali? On je najveći promašaj. On je najveći promašaj Demokratskog fronta. Ja sam rekao što smo izabrali, jer smo bili... Evo da kaže gospodin Medojević što su podržali Krivokapića i što su... Znači, mi imamo velike razlike u poimanju politike. Mi da smo razmišljali o političkoj realnosti,
u Demokratskom frontu, u smislu da treba se prilagođavamo zahtjevima zapadnih zemalja, stranih ambasada i da očekujemo tapšanje i da očekujemo da budemo sluge interesa njihovih. Mi smo imali kad to da radimo. Ja sam 30 godina u politici, Andrija Mandić malo manje. Mi smo imali kad to da radimo. Dakle, apsolutno je gospodin Pavićević upotrijebio tačan termin. Možda nije mislio da je to argument, ali jeste. Ovo je politička prostitucija. Klasična. Dakle, izdate svoje birače, izdate svoje koalicione partnere, smijenite čovjeka koga ste zvali svojim bratom. Znači, Krivokapić je zvao Dritana da je to njegov albanski brat. Krivokapić je jedino Abazović je primio od političara u svoju vladu, a nije htio da prihvati nijednog drugog političara koji imaju daleko veće iskustvo i stežinu i sve. Pa zato što je napravljen ovaj dil dijelova crkve i vijesti, jer Abazović predstavlja... Ko je vlasnik vijesti? Miško Perović, dakle... Ko je Miško Perović? Miško Perović je vlasnik univerzitetski profesor iz Podgorice koji je osnovao nekada Monitor zajedno s jednom grupom intelektualaca, posle je ušao u veliki krupni biznis. Njegova porodica je osnovala jednu od najvećih banaka zajedno sa porodicom Mila Đukanovića, znači sa Acom Đukanovićem. Oni su uspostavili mnogostruke poslovne aranžmane. Milo Đukanović je osnovao i finansirao osnivanje lista vijesti. To je priznao sam Miško Perović javno. Dakle, dugogodišnja je to saradnja i iskustvo i njegov zadatak je bio čitavo vrijeme da spriječi kroz medijski koncern ujedinjavanje opozicije u Crnoj Gori. I vi sad meni kažete da Dritan radi to sve s parama Miško. Da, pa to nije ništa sporno. Dritan je bio i član rukovodstva bivše stranke koje su osnovale vijesti pozitivne Crne Gore. On je bio i poslanik. I ta pozitivna Crna Gora je u ključnom trenutku isto napravila kao ovo Dritan. Pomogla Milu Đukanoviću da se sačuva na vlasti i taj predsjednik Darko Pajović je nagrađen mjestom predsjednika Skupštine, ima doživotnu penziju od 2000 eura, napravio je poslovnu imperiju tako što je glasao za neke sporne ugovore oko Svetog Stefana za grčkog investitora i postoje ambasador Crne Gore u Kini u 2 mandata. Dakle, to je ta ista politička partija, ista politička filozofija i sada imate ovu situaciju da je Dritan, znači nije napravio ništa za Crnu Goru, niti za pomirenje u Crnoj Gori. Napravio je za interes krupnog kapitala koji vjerovatno će sada sa Milom Đukanovićem u ovih narednih godina da realizuje neke velike projekte i da se vjerovatno nastavi taj šverc cigareta, šverc droge, pranje novca i to je ono što je politička realnost. Dakle, mi da smo gledali političku realnost, mi smo imali kad da izdamo. Imali smo kad da budemo Dritan Abazović. Imali smo i ponude. Ja sam 1998. godine imao tu ponudu sa 32 godine da budem u vladi, da budem savjetnik za ekonomska pitanja i tranziciju Mila Đukanovića i to na predlog srpskog budućeg premijera Zorana Đinđića s kojim sam ja bio veoma dobar prijatelj, gdje je on insistirao da ja se uključim, jer Đukanović u svom okruženju nema nikoga ko se bavi ekonomijom. Dobro, što sad kažete, jeste pogrešili ili niste? Pa nisam pogriješio, nisam pogriješio. Pa ne, nisam pogriješio, zato što imate moralni odnos. Dakle, da li želite sa mafijom da sarađujete, da uzimate novac od mafije, da štitite mafiju, a ona da izigravate... Nije, ja sam već tada sa 32 godine znao da se sa mafijom i sa kriminalom i sa korupcijom ne prave nikakve političke kombinacije. Nemamo puno vremena. Gospodine Pavićeviću, zamolit ću vas, evo, privodimo ovaj razgovor kraju. Da li ovo što kaže gospodin Medojević, nešto što ne spori ni veliki deo javnosti i ovdje i u Srbiji, siguran sam i u Crnoj Gori, da li je, i ako jeste, na koji način ovim izneverena volja birača iz avgusta 2020. Jeste. Čekajte, ovdje se zaboravilo. Ovdje se zaboravilo da je prije godinu dana glasovima DPS-a, Milovog DPS-a, razriješen jedan ministar u Krivokapićevoj vladi. I Abazović. I to najsposobniji ministar. I Abazović je glasao. Leposavić koji je napravio perfektnu reviziju ali zato glasao i Abazović. Znate ko je inicirao smjenu Leposavića? Zdravko Krivokapić. I Dritan Abazović. I on je smijenjen u skupštini glasovima Milovog DPS-a. Pazite, Milo je tada rušio ministre. I kako profesor zaboravlja da je Ura glasila isto to. Prostitucija, protesti, blokade, to je prošlo ovako. A je li, evo, Medojević, ne čujete Medojevića, Medojević kaže da je i Ura glasala za to. Pa da li ko je inicirao? Čekajte, inicirao je Zdravko Krivokapić, nosilac liste koalicije Ura glasala isto. Crne Gore. Ja sa DPS-om, to je prvi put bilo. Tada je bio moment da neko kaže ovo je nedopustivo, vlada da padne izdaja kad DPS ukadrira, kaže ovaj ministar, ovaj nije. To je prošlo. Nije bilo riječi o izdaji. To je nekoliko dana trajalo se mirno i sad bilo je riječi o izdaji, kako nije.
Ovo je sada bilo je šansa. riječi o izdaji, znaš šta je ovome čovjeku realnost. To onda ne znači izdaju. Pa čekajte, preduslov da ti možeš bilo šta razborito, racionalno da radiš u politici, je da sagledavaš političku realnost, da vidiš ko ima kakvu snagu, šta su usmjereni i na osnovu toga sebi da poziciju. A je li snaga... možeš da učestvuješ. Je li snaga 4%? U Beranama nisu listu predali. Obezbijedi tu šansu. Žao mi je što gospodin Medojević, evo to ni dan danas ne razumije. U Beranama na izborima ovaj čovjek koji hoće da vodi Crnu Goru nije uopšte predao izbornu listu. Znači, nije svjestan je da ne bi dobio ni 10 glasova u Beranama. Pa Demokratski front... Izbori su 27. Izbori su 27. marta. 27. marta. On želi da upravlja Crnom Gorom. Pa ja nisam premijer. Ja nisam kandidat za premijera. Pa ja nisam kandidat za premijera. Nema listu za CETA, za prijestolnicu. On je kao mandatar... On je kao mandatar vlade, nije predao listu u Beranama. Eto, koja je njegova politička snaga. To je preduslov za nekakav korak naprijed. Za neki progres, racionalno, snagom argumenta. Nemamo samo priču, pa sad ubacim ovo, pa sad ubacim ono. Racionalno je da front, ako hoće da utiče maksimalno, Dritana ne udaljava od sebe, nego njega da tretira kao strateškog partnera i ja mislim da je moguće doći do toga. Nije moguće, apsolutno. Apsolutno je nemoguće. I evo, pošto se gledamo se i u Crnoj Gori, Kajan se gleda i u Crnoj Gori, recite mi, mogu li se očekivati novi protesti na dan formiranja nove vlade ili je to sad malo drugačije? Znamo da je glavna snaga i onih litija i posle nekih protesta bila crkva. Crkva je sada ovom revizijom sporazuma dobila u većini ono što je i tražila, zaštićena je i sad možete li uopšte očekivati i treba li očekivati od crkve sada da se ponovo na neki način umeša? To pitam vas, gospodine Pavićeviću. Da, ja sam mislio, gospodine, što se tiče crkve, crkva je onom revizijom Milovog zakona o slobodi vjeroispovesti perfektno zaštićena. Crkva nema više nikakav interes, ni razlog da se miješa u politiku, crkvi, crkveno, državi, državno. Prema tome, sve što je najava nekih protesta kao jednu vrstu prepreke može da ima to što će građani nužno sve naredne proteste da porede sa onim čuvenim litijama s kraja 2019. i 2020. godine koje su neponovljive i u smislu masovnog učešća građana u tim litijama. I nužno će svi naredni protesti da izgledaju slabiji nego litije. Ovo je moje jedno zapažanje koje ne govori o tome nemojte vi koji ste za protest da protestujete, ali treba sa ovim argumentom da se suočite kao sa nečim što može da bude prepreka za uspješnost protesta. A šta će biti s temeljnim ugovorom? Ne mogu više nikada protesti biti masovni kao što su bili. Crkva neće da potpiše temeljni sporazum dok se ne raščiste političke situacije u Crnoj Gori. To je izjava patrijarha da crkva ne želi da ulazi u politička prepucavanja i sasvim izvjesno da ova izdaja što je napravio Dritan Abazović i vlasnici Vijesti da ne prihvataju građani Crne Gore. To je i činjenica da, evo, vidite da je Demokratski front jedina politička grupacija, duše najjača politička grupacija u vlasti, u vladajućoj većini, koja se zalaže za izbore. Da je Dritan toliko siguran u svoju ideju, on bi išao na izbore. Pa ovu svoju ideju prezentirao građanima, biračima, da on smatra treba da vlada zajedno sa DPS-om i Milom Đukanovićem, pa da vidimo koliko bi glasova dobio. Tako da u ovom trenutku zaista vidimo da jedino Demokratski front zastupa osnovne demokratske principe, poštovanje izborne volje građana. A koga vi vidite u koaliciji? S kim vi možete u koaliciji? Pa mi možemo sa svakim u koaliciji. Mi smo rekli dajte... A što ne podržite sad? Ne možemo da podržimo koaliciju sa mafijom. Znači, mi smo jasno rekli da DPS i njegova kriminalna struktura ne može da bude partner što se tiče Demokratskog fronta ni u jednom političkom projektu u Crnoj Gori i mi smatramo da on treba bude, da taj režim treba bude demontiran i oni da treba budu lustrirani. Tako da DPS nije partner. Ajde ovako da postavimo stvari. Za godinu dana formira se ova vlada, do nedelje pristane Joković i traje godinu dana i idete na nove izbore. Do nedelje se ne može, samo vaše građane da upoznam, do nedelje se sigurno vlada ne može formirati. Izjasni se Joković. Ono što je također gospodin Pavićević, što mu je čudno, da vršilac dužnosti predsjednika Skupštine
štiti izbornu volju građana i parlamentarnu većinu i ne želi da zakaže sjednicu parlamenta na kojoj bi se izvršilo prekrajanje izborne volje građana. To je jasna politička poruka i Demokratskog fronta i demokrata i što je najvažnije građana Crne Gore. Dakle, mi ćemo uraditi sve što možemo. Koga vi posle godinu dana vidite kao koalicijonog partnera? Pa i mi, pazite, kako sad stoje stanje stvari. Dritan će biti isti Dritan i za godinu dana. Ne znamo mi da li će se formirati, kad će se formirati, da li će u toj vladu ući Socijalistička narodna partija, neće li, to je sve nejasno. Ja kažem, trenutno na stolu nemamo nikakvu inicijativu, potpisano 41 poslanik, što je potrebno da bi uopšte govorili o formiranju nove vlade. Imamo samo jedno pismo Đukanovića koji kaže da ga je Dritan uvjerio da ima većinu. Potpisa nema. Dakle, da vidimo koji su to poslanici. Pa da vam samo kažem sad, situacija je takva da što tiče Demokratskog fronta, pa i mislim i demokrata, da ovakvim prevarama i izdajama koje radi Dritan Abazović, da je on praktično sebe suspendovao kao neku značajnu političku figuru na prvim sljedećim izborima. Je li vas prevario Joković koji je bio sa vama pa sad postoji kao mogući? Da vam kažem, ako uđe u vladu, apsolutno da je iznevjerio izbornu volju građana i već mislim da sada, prema sondažama s kojima ja imam sad uvid, URA ispod cenzusa u Crnoj Gori, SMP ispod cenzusa u Crnoj Gori, građani u Crnoj Gori ne opraštaju izdaju. Svaka politička, mi smo, da kažem, mi smo potpuno zadovoljni jer su građani Crne Gore prepoznali da je Demokratski front jedina politička opcija koja nikoga nije izdala, prevarila. Naravno, kolege demokrate su naši konkurenti, ali mislim da se slažemo oko osnovnih političkih principa i vrijednosti i svako ko je spreman posle izbora da ide sa nama u priču pomirenja u Crnoj Gori, reformi u Crnoj Gori, demontaže jednog bolesnog mafijaškog režima Mila Đukanovića može da bude naš partner. Znači i Dritan nam dolazi kao partner, iako je sad... Za Dritana ćemo da vidimo da li će uopšte se kvalifikuje kao partner, da li će ući u parlament na prvim sljedećim izborima i ovo je prosta stvar. Zašto Dritan nije bio spreman da razgovara s nama, imao je ponudu oko tehničke vlade gdje bi se dogovorili za izbore. Dritan nije htio da razgovara s nama, htio je da on vlada Crnom Gorom sad već ispod cenzusa. Da li sad na osnovu svega ovoga što mi govorite uopšte zaslužuje da se nađe u opciji da ide... Pazite, imamo izbore sljedeće i izbori će pokazati odnos snaga. Mi najvjerovatnije očekujemo da će DF... Znači sve ove nevaljane rade, nije što radi sada, kako ste rekli, ako bude prešao cenzus, padaju u vodu i to se sve zaboravlja. Kažem sad, ja lično mislim i tako percipiram politiku, da će građani Crne Gore nagraditi DF, demokrate i da na sljedećim izborima možda ćemo mi moći da sami formiramo vladu, ali to ne bi značilo da mi nismo spremni da u tu vladu uključimo i autentične predstavnike nacionalnih manjina, što smo i sad nudili. Demokratski front je nudio pošten dogovor i jednu principijelnu politiku i principijelni savez za reforme u Crnoj Gori. Posebno u novim uslovima krize u Evropi i ratova. Međutim, Dritan je odbio sve to. I on rekao, ja hoću samo da budem premijer. Kako on kaže da ostvari svoj dječački san, da gleda trke formule, da ne znam, da ide, da postane premijer. Pazite, on sad, pitanje ključno, zašto samo DF traži izbor? Zašto godinu dana? Zato što hoće da se sačuva puni mandat Đukanovića na predsjedničkoj poziciji, a recimo ljudi možda u Srbiji ne znaju da po crnogorskom ustavu i zakonu predsjednik Skupštine, znači ovaj koga gospodin Pavićević osporava, a koji je tu kao predstavnik najjačeg političkog kluba u vladajućoj većini i samo za vaše građane, po rezultatima izbora, za vaše gledao, po rezultatima izbora 30. augusta, primjerom te Dontove formule, DF je bio više nego 2 puta jači od prvog sljedećeg. Nama je pripadalo i mjesto premijera i mjesto predsjednika Skupštine. Mi smo mjesto premijera dali crkvi, a mjesto predsjednika Skupštine kolege demokrateva, Aleksu Bečića. Pa jeste se pokajali? Pa naravno, ja sam bio protiv toga. Apsolutno, ja sam bio protiv da se crkva miješa u formiranje liste, da crkva traži svoga premijera, da crkva postavlja svoje ministre, da se crkva bavi biznisom, gradnjom i ostalim stvarima i bio sam protiv, ali sam ostao u manjini u Demokratskom frontu. Tada su bila očekivanja građana ogromna. Znate koji je pritisak bio na DF tada? Samo da Milo ode. Glasajte ekspertsku vladu, glasajte bilo koga, dajte i Dritana, samo da ode. I šta se desilo? Dritan je vratio Mila Đukanovića na vlast i vratio Mila Đukanovića u vlast. Lijepo nam vratio, pošteno, ali zato postoje izbori i jedino rešenje, ne da se mi prepucavamo, sad ja i gospodin Pavićević, je li Dritan kriminalac ili je Dritan novi Obama. To nije ni bitno. Na kraju krajeva mi smo političari, građani treba da sude na izborima. I hoće li, gospodine Pavićeviću, izgubili ste nam se na kratko, da ne bude posle... Tu sam. Da. I kako vi kažete, kakav bi bio vaš odgovor na ovo što je gospodin Medajović rekao i kakvi će biti odnosi, hoće li se, eto, čuli smo da se za 16 mjeseci ništa nije uradilo i ono što je donekle bilo dobro i to se poljuljalo,
Tu mislim i na sve ove stvari koje ste i vi govorili, gospodin Medojević. A šta će biti sa odnosima Srbije i Crne Gore, Beograda i Podgorice? Hoće li se oni za ovih godinu dana išta poboljšati? A ti odnosi moraju da budu unaprijeđeni i oni moraju da budu dovedeni do onoga nivoa koji sada već postoji u životu između ljudi, između građana i u Srbiji i u Crnoj Gori. Vi ako pogledate, evo vi, pogledajte, ako imate neku relaciju sa Crnom Gorom, ima li kakvih problema? Nema. Prošlog ljeta masu ljudi iz Srbije došli u Crnu Goru na ljet. Nigdje ni jednog incidenta, ni sitnog. Dakle, među ljudima postoji perfektna komunikacija. U politici treba da dođemo do nivoa koji će da odslikava ono što već imamo kao odnose među ljudima, a ne da politika stvara dodatne probleme. Manjinska vlada će biti vlada oročena na godinu dana. Ona treba između ostalog i da spremi reformu izbornog zakonodavstva, tako da se na izbore ne ide pod Milovim pravilima, nego pod nekim drugim. Kad od njegovih glasova zavisi. Kako će da promeni, čekajte, ne razumem vas, kako će da promeni Dritan i ta vlada za godinu dana da se ne ide po Milovim uslovima na izbore ako Milo tu vladu podržava? I taj se Milo daje podršku, on se pita za... Pa u Skupštini će taj predlog za transformaciju izbornog zakonodavstva, ako zamislimo, da glasa front. A pripremi Milo i Dritan, a mi glasamo. Dobra je ideja. To je manjinska vlada. Nema stalnu podršku. O, profesore, plaćeni marketing, profesore. Nemojte neke bazične kategorije ovdje da objašnjavamo. Manjinska vlada znači da nema trajnu podršku ovoga ili onoga, nego od slučaja do slučaja ide u Skupštinu. Ako, na primjer, zamislimo da se pripremi transformacija izbornog zakonodavstva i da DPS-ovih 30 ne glasaju, pa imate 51 ovih tu smo mi kad treba. Idete na izbor, pa čekaj, opet realno. Pa čekaj, moramo samo realno da sagledavamo. Šta je? I pazite, ja u ovoj manjinskoj vladi... Zato si, profesore, ti propao u politici što si realno sagledavao to. Ne kažem ja da je to neko najbolje rešenje, ali to jeste neki put, kratki, do narednih izbora, nakon kojih, ja mislim, u vladi treba da bude naravno Demokratski front i svi ovi savezi koji su bili pobjednički na izborima 30. avgusta. DF mora i sam da pokaže racionalnost u politici i da računa na neka dugoročna savezništva i da momenta pokaže da imamo sigurnu vladu gdje svi oni, gdje je i Dritan, gdje su predstavnici stranaka nacionalnih zajednica. Ovo vam je najveća istina crnogorske politike danas. Hvala vam, gospodine Pavićeviću. Evo, samo možete kratko replicirati. Ne, nije problem, ali kolega Pavićević je u politici imao stranku u Crnoj Gori i nije ušao u parlament. Dakle, uvijek me oduševe ovako pretenzije ljudi koji propadnu u političkoj utakmici i oni daju savjete nama koji smo vodili politički savez najjači u Crnoj Gori, protiv koga su bili mafija, Milo, DPS, privatni mediji, nevladine organizacije. Sve smo hapšeni, proganjani, montirani na vlaži. A kad pominjete te, je li kupio SBB? Pričalo se, je li bilo kupio SBB? Đilas i Šolak su kupili Vijesti. Vijesti. Znači nisu više od... Oni su sada i u tom koncernu, tako da imaju i taj politički, regionalni također aspekt, ali mi koji smo sve prošli, maltretiranje, tretman, od strane režima, progone naših porodica, pretrese stanova, hapšenje, mene su hapsili bez skidanja imuniteta, Milana Kneževića, Andriju Mandića, montirali nam krivične postupke. I za tog i takvog Mila Đukanovića gospodin Pavićević kaže da mi treba budemo racionalni pa pravimo dilove sa mafijom. Znači mi u politiku, naravno da smo racionalni, ali imamo i principe. I ti principi su vrlo često nešto zbog čega smo mi spremni da se žrtvujemo, a ne samo da gledamo kako ćemo izvući neku političku korist. Evo, profesore, ja vam... Recite, profesore, stvarno moramo završavati. Molim, pa gospodin Medojević je trebalo sada da kaže da nije bilo stranke čiji sam ja bio predsjednik. Nikada Koja je propala? 2018. ne bi dobio gradonačelnika Budve. Pa propali ste, profesore. Pa nikada Bato Carević ne bi postao predsjednik, onda nije bilo moje stranke, mene u politici. Pa to, gospodine Medojević, treba da kažete. Propali ste u politici. A ne da izmišljate ove stvari što je netak. Pa strašno, ovo je strašno.
Gospodine Pavićeviću, hvala vam što ste i ovoga puta govorili za uranak. Hvala i vama i evo vidjet ćemo šta će biti do nedelje i kako će stvari se dalje odvijati.